برنامج مرحبا بالنجاب درس کنو از پیشاوم درس ما ایرو در حق پاسیف ده پاسیف دو آلیه آلی کی فورگانگ پاسیف یedinci Zustand passive Vorgang passiv bewerdene und Partizip 2 emçedikin Zustand passiv ji bezayn und Partizip 2 emçedikin Gelo Vorgang passiv و Zustand passiv din avavanda çi farkı Vorgang passiv da bu yer dome yani zum Beispiel das Auto wird repariert yani arabe daye tamir kirne ev tamir hed dome jberwi em lever Vorgang passiv kartine Zustand passiv da qediye bu yer qediye tamir qediye tişteku em dikin qediye em lever minake da em bejin das Auto ist repariert arabe hatiye tamir kirin yani lever tamir qediye böyle em dikarin usaci bejin das Auto wird von der Mechaniker repariert yani jali Mechanika hatiye tamir kirin em dikarin viji lever ve bejin ev jidiyse pasif zetse yani nabe aktif Zeit Demo und Kuralewan em vana hinek ve bejin Präsence da em Verdu und Partizip 2 kartinen Präteritum da em wurde und dieser Partizip 2 kartinen Perfekt da em sein bekartinen und dure Partizip 2 und heridawi worden bekartinen Plusquamperfekt da em var bekartinen Partizip 2 und dann wurden die Subkartinen. Futur 1 demab B wird bekartinen Partizip 2 und werden bekartinen und Futur 2 evci demab B wird Partizip 2 wurden und sein bekartinen. Serminakaya daha başta göre form kirin. Auto wird repariert Arabe T tamir kirin. Auto wurde repariert Arabe hatiye tamir kirin. Auto ist repariert worden. Leverji çiye valno leverji perfect. Yani wurde repariert und ist repariert worden. Ten aynı vate. Ten evya preteritme via perfekta viyen. Auto war repariert worden. Auto var repariert worden. Evyaji plusquamperfekti. Yani auto araba hatı bu tamir kirin. Deyimane. Auto wird repariert werden. Evji futur aynısı araba devere tamir kirin. Auto wird repariert worden sein. Araba de evji manayı araba devere tamir kirin. Evciti aynı manayla de Deutsch'ta evana du demin futur 1 und futur 2 kartinen Präsenseyi se Präsense da minakeki em dedin. Die Tür ist geschlossen yani deri açtırın bakın. Die Tür ist geschlossen, deri böyle. Zustand passiv. Die Tür ist geschlossen. Yani deri hatiye girtin. Deri hatiye girtin. Lever Zustand passiv. Emni zanıcı aliki ve hatiye girtin. Präteritum avici. Die Tür war geschlossen. Deri hatıbı girtin. Disaci emni zanıcı aliki ve hatiye girtin. Em ya nizanın böyle. Model verb plus pasif. Model verb çinin müsün.
dürfen wollen vana model verbun. Bu vana jim dikarin pasif Sätze hem çekin. Hevokê pasif hem dikarin çekin. Present sevi model verb plus Partizip 2 und werden hem dikartînin. Zum Beispiel das Auto muss repariert werden. Das Auto muss repariert werden yani muss yani tekhaz gere vere kirin teyumane. Das Auto muhakkak de vere tamir kirin. Presence yani demana. Präteritum modal verb plus Partizip 2 plus disa werden. Modal verb da müssen dbeçit be muslı. Präteritum evi. Das Auto muss repariert werden. Yani araba gere baatana tamir kirin. Hatiye tamir kirinli. Perfekt evi da modal plus Vorgang pasif vere bikarayin. Yani behaben hem kartinin. Das Auto hat repariert werden müssen. Her idavi da müssen hem kartinin. Edne vekeve und haben hem kartin. Das Auto hat repariert werden müssen. Viajı perfektivi. Nava perfektu preterimda alivate da te judahi ekteneye. Plusquamperfekt dema bori plusquam. Behabene Partizip 2 werden und modal verb hem kartinin. Das Auto hatte. Haben dbeçe dbe hatte Plusquamperfekta. Repariert Partizip 2 werden und her idavi müssen hem kartinin. Und futur aynı da das Auto wird repariert werden müssen. Futur aynı dema B wird werden müssen. Bu yani wird Partizip 2 werden und modal verb hem kartinin. Yani das Auto wird repariert werden müssen. Araba devere tamir kirin. Gerevere tamir kirin müsün heye. Gerevere tamir kirin. Belçen mina kirim ser mina ka embenerin. Eda baş vere fam kirin. Ich weiß ezanım çizani das Auto repariert wird. Ezanım ki araba devere tamir kirin. Ezanım ki de araba vere tamir kirin. Repariert wird. Te tamir kirin brasti. Lever presence. Ezanım ku araba te tamir kirin. Böyle. Bleibt zu Hause ew li malê dimîne weil das Haus gestrichen wird. Jiber ku xanî çiye te guhertin. Wenn du Arbeit beendet wird heke kar xebat were dawîn li ver jî mesela wird beendet hatiye bikaranîn. Dîsazî presence kommen wir emi werin. Nachdem das Auto repariert worden war, lever çi heye var? No lever preteritum heye. Dibe piştî araba ku were tamir kirin fur ervayta ew devam ke. Ajotna xwe devam ke. Bevor das Formular ausgefüllt wird, muss der Antragsteller unterschreiben. Yani dibe egu seriyle daye çipke desnişane baveje. Pişti ku beriya ku formula ku vere tijekrin egu seriyle daye çipke desnişan baveje. Obwohl das Paket schon verschickt worden ist, verschicken çiye şandine ve paket her çıkası bir paket hatbe şandın eze biseknim eze bendar biseknim. Der Chef sagt ve Chef gotiye çi gotiye das die Berichte bis morgen erstellt worden sein müssen. Level şey var no level usa ambejin futur zvay Futur zvayda
wird plus Partizip 2 plus worden plus erstellt Partizip 2 worden sein müssen. Böyle bir çağatiye bikaranın bir modal verbatiye bikaranın. Böyle ya no dersame yürü viyavi bu. Eke وعجبان شكلم آخره پیل عجبان نبکن شروع یک بکن و من بشوف بینن از کیف خوش بم بخیر و خوشیده بخاطره